Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kini kilong ki khubor bamda gasngi. Kawai ka Scooty ka badon new number register ML05R 0939 kalaja na plowing lang keding mi ngi na do ka khat khandai turik urisau. Ya ketika Scooty la long try do samla bi kriem basyong basa hamaupan kalaja na jaka plowing ka shnong lang keding mi ngi ka bade ka ying umama usamla bi kriem u baju set hangte. Na kaliang utrai ketika Scooty haba batai ulat pathai ya kaba omkwa ban pen powder khman uyathu ba ujuset Scooty haying umama ndrei kalaja na phalau ying por khatwei beji minstem ka khat khandai turik urisau ya kaba omtip manu bawan bat plebet ya ka jingkhang phalor bat rong bet ya ka Scooty klem ushabi kumnu kitip wat ushabi don bet bat utrai. Halor ketika jingja ketika Scooty na kaliang utrai kila aijing ujono pulit thanat jong ka renja banne ya ka badon kam. Shushu utrai Scooty ulapa kerwo jingtip keleng ling bakilat pathai khubor kumju akirin san social media banlap ya ketika tuk-tuk. Dai haka step arhui terik la syam ya ketika Scooty na Lumshyiap lenti belefonte da ki parlok ki beyo I ling ba ki WhatsApp status ya ka jingja kumta kila pentip syaki try bat syaki pulit. Na kaliang kerinja police station kilawan syimti ketika Scooty bat la dep register case banlap ya ki badon keti. Iing registration number ML05R 0939. Deputy Commissioner, Company Seizure. Object 305 and applicant 3ENS has been recovered from Lumshyiap near Belfort and was found lying abandoned here. And the same has been seized in connection with the case number 183/10/2022. Kai ni lah senjata. Niat yang pak shoot lah orang marek meniat.
Tuh ayo lah apakah selong mil udah Labor function dengan you apa IT department. yang nih. Masih kelihatan. Ibu bangga dengan yang aku masih.